anga ala don aye tonga kala tele suran kala ngeku anga kala anga ala don aye tonga kala anga ala don aye tonga kala anga ala don likauna ma'al ulama likauna ma'al ulama ulama humul anwar likauna ma'al ulama fasirajuna ulama dawauna likauna ma'al ulama idha kana al-mar'u jahilan la ilaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا بمنك للصواب. اللهم وفقنا بمنك للصواب. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبال مع الإسلامي رجل نور الدين لا ملك لب بلا جلين أمي أوفني الإسلامي أكفولي أما إن الله سبحانه وتعالى في على كان بيس وبما على كان يكون سبتي يا ربي على كان يكون سبتي على كان سوفون سبتي وشينك اللهم آمين. ambe ankara mgofo ka mbange bawfo ka anga nyimgofo ara joso mbamburu bela jilen ka lamel kala bela jilen fo malikono malikoka alaka ambe sema ya rabbi anga ko bela jilena anga fen bela jilena. Alhamdulillah rabbil alamin. Kitabu dokera ala kaba biwal handa وبنا بولي صفات البدعة المذمومة في الشرع. كتابو أقمك كما بدعة دك مفهوم البدعة كركرنيرا العلماء المضيقون لمعنى البدعة ولين يغفون مسألة مننا أيوة والهلات مننا أقمك كما أولو مسألة منك o kofe anana fendo compare nyona mankam minu na dinala don bawni nyonche aw kuma biwal handa kuma bid'a la gosile ala kira ko bid'a fasu ma kullu bid'atun dalala ko bid'a jugu bela jele fil bantiyade o kuma bid'a jugu awa bid'a fasu jumayi muni beke bid'a ke bid'a jugu bid'a minna bisaka kololo chaman sama kalasi adama dema aywa adikatra dina dema ma ayeni fasulin kerekere o kama kuma la sunyana al bid'atul mazmuma fen sababeno o kon aw mbesura kuma la sunyala ako folo fen kura do fen min maka ala kira kilela amma ka ala kira kilela amma ka sahabaw kilela salafu salihun amma ka lu kilela pour ka se ka fama ere bid'a folo parce que fen min kumbe ala kira ka sahabaw kilela ala kira kilela kumbe ke kirama inkar wal masahaba do kumbe ake wal masalafu salihun do yala daga وتسكر بدعة دلالة كحكم كنا ما مسألة والما فيهم فناكم بكرة كليلا وكنا كم كنتو كايرة أكمل كرة كليلا كرة ما إنكار أو كم توكا وكني وركوني ركعتان من كرة سابو كليلا هر ناس رو سابو ينيوم فونيالا وتدو بدعة حكم كنا بدعة جو حكم كنا
wali masalafu salihuna femin kumbeke olu klela o bela jelen yala daga wali ma o yenyo on fonya la o fana sekado bid'atu dalala ka hukum kon dala okuma hatta al fuqaha al arba'a fuqaha yenyo fonya feminuna do ba fa bebe do ba fa tepe o fana tedo bid'atu dalala awa hukum kon dala ni sekado okuma min sekado min kera amakeni wati shida ko kura min na dinala amma ke ala kira ka watila amma ke sahabo ka watila salafu salihuna amma ke ulu ka watila na'am hukma fulana wa yaqsudu sahibuha bi ihdasiha ibadat Allah azza wa jalla wa taqarrubu ilayh bonin ko kura min fana ni asentela ni nunum bela jilen ko fe mami be ka ke fana abe ka keni ala batun ngani ay ani ka surunya katara ala mani ay wala yine jumenye ka ke ina fo ka ke ala batuye ina fo seli ala batuye chugumina ina fo sunye ala batuye chugumina ona nyogona ala seli ina fe chugumina ka sunye an fe chugumina ka hiju ni an fe chugumina ka bla umminan kono wodi muradi note fenkura beno mimma ka araka klela amma ka sahaba klela amma ka salafu salino klela me fenyumando iba ke fani be baraji jigala baranyumando iba jigiya ka be baraji sorala oni iya ke alabatu ina fo sidi alabatu chugumina suyi alabatu chugumina alo fana tikile note baranyumango ni mo kon takati fu baranyuma iba ke bab baraji jigiya o kama o chaman be ambulobi ko kura chaman be bi aywa mo ba ke hatta al mudayyiquna lima bid'a ulu yare ya chamala daga minu ye ko kura bege bid'a ko kura chaman be bi alakram ma ke sahabo ma ke salafu salihun ma ke akuntu klela amba ke bi amba la daga me amba jiga fana ka fambe baraji soro ala me ate ko mi anya bla ala batu minan kono na fo selu ni suni hiju ya ala batu chogoma ate bla ko minan kono ni ya bla minan kono doro abeke aywa bid'a masumay anituni تؤدي إلى مضاحات في الدين وتغيير في بنيته وهيئته anituni kokura min fleni ni atigla mo ya bla alabatu minan kono ibta sorofana abeke sabuye kanan kani dina fendo nyaamu nyona batu do be dina la abeke sabuye ko bonyonya wal ma abeke sabuye ko o formuche ala ya lanyino kake chugumina ni fen kura me sabuye ko chi mo fana be bla bidaju minan kono okuma sana ni sifatu dowi ayeni fofolo kuma la sur hawa kuma bakur bafola mais c'est ça pour que bida jugi mankutu do be no mankutu do sorala kono umuman abeke bida jugi mais absaka ke juz'iyatu do absaka ta kabo kono o folo jumenye bida jugu madala abe lo hakilna la الاعتقادات الباطلة حكلنا جوجو دوبي وحكلنا جوجو تالي كودو دين لا وبدو بدا جوجو حكم كنو ينافو كتشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه كعلب بنيوني أكادن شوي ولكما أيوة بدعة المشبهة بدعة ضلالة minu ni ala bonyo ya na ka danfo ni ka ala ke na fo sufo manfen ka ala ke na fo adama de okuma o bid'atu dalale wal ma ka fo ala na ka danfen be kelinyi ka fo ala na ka danfen be kelinyi o fane bid'atu mazmuma fil aqida والما كعلك ما أقول توجيه مثلا كنفي الكلام كنفي صفة الكلام
ina fo ka fo ala te kuma walma ala te menike walma ala te yebaye misali yala walma ala te nyanamaye ala te masa nyanamaye ona yugono هذه بدعة ضلالة في العقيدة ولما كم مسيا معنكتو الدم بكثرة على كدام فين دوما على دي فين بلا جلندا ما كدالي الدم بكثرة فين ولا ما مين علي هذه بدعة ضلالة كم مثال يلا القدرية ولي جون كبارة دالي الدم بكثرة جون رما كو علي جون دا مي جون ريا كبارة دا إذن أثبتوا لله خالقا آخر هذه بدعة في العقيدة بدعة مذمومة وبدعة لا غسلين توحيد بابلا على دي فين بدا والله خلقكم وما تعملون جون ويكباروا على دي بدا والما كان فين ربط من دي عليه هذه بدعة مذمومة في العقيدة والما كافوكو قرنية الملا قرنا من فلان أمبلو كافوكو أو قرنا يلمالندو أجينا كبو الله سبحانه وتعالى في تشوف منا أتتي هذه بدعة عقيدة بس على جرانت كافو عليه قرنا جيجي وعليه قرنا تنا والما كلا تكن نكري كافو كل تكن كودي شيء والما كسلامي وكافرية دو أهل القبلة مقام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسري أبسلام يا جوسون دي لما يا جوسون أدالي بيقول بلا جلنا وبيقف كوك كافري هذه بدعة ضلالة والما كسبوا كونيا كسبوا نني كلهم بدعة ضلالة وبدعة لا غسلين ولما أو اعتقاد عصمة لغير الأنبياء والما كافو ألك جندو به أيوة معصوم من هكذا من الخطأ وكسلن وتنغلن كب خطأ دونك إنا فكروا بيتشوكو من النبي بيتشوكو منها هذه بدعة مذمومة والما كافو دين ما دفع كافو دينا دفلنت دوباجي والما كافو اسلاميه الشريعه ني وتسك ابليكيشن مثال يلا كوم اسلاميه الشريعه ان امانك ابليكيشن مثال يلا بو كل هذه بدعه مذمومه وكما نين بدعه من فلني ادوبي ابو موبو دينلا دوبي وبي ادم دنك فاسقي ماتي بو دينلا donc naam okuma ni fole wani ne ka juguna be awa bid'atul aqida adere ka jugu ko sobe parce que dina refona tawhid de ka gela na bela jele no chena ka ba be chena ko be chena flana bid'a jugu ma kutu taghyiru hay'at al-ibadat al-mashru'a alay batu minum di amaka kechuko fo ko o yelema ka do faraka walma ka do wala walma classe le michugo mina ka yelema do wala comme misal yala selifana yi arakan nani ko ke duri ka fo selifana yi arakan nani awasi ta adama do junu ka chai jore an ka do faraka an ka ke arakan duri walma an ka ke arakan woroy walma tante mo bulo arakan nani ka cha anga ke aywa sabasa walma flaflay kasoro afora anga ke flayni sabu mi o sabu mana noye aywa safari walma afora yoro mina ika muri kelembo misala zakatul fitri muri kelegele ne fora ma kelekele me ena fo bon anga ke muri flaflay pour que ka fanta yakele ko ke jako ye walma kafo woni baraji ka bugati ma kilingilin ka misali ala walma sujudi be ke shiye flafla di arakan kele suri fla sisa fora ko jombe suri alala
la halam nakatame la halab bela jirenga o yesudi o kuma sisa adama do jurubu kacha an yorma ka je ala o kuma ijo anga sili sudi ke nani misali yara wal mafatiha soranga fale ka soran wurai wal ma kuma kan minun nana sharia la ina fo tahiyya ka tahiyya anga falanga do rabla plasila olu na nyogono o kuma olu ye nim o do sor la bid'a mina o ye bid'a la gusile sabana تغيير زمان العبادة أو مكانها المشروعين ويسسا على بطودو دي أما أكانغا كي واتي منا كوفو أكانغا كي يورو منا كوفو واتي كرنكي للمبي على ولما يورو كرنكي للمبي على كو يلما كو كي واتي وري ولما كو أو يلما كو كي يورو ورلا مين تاكي يوري وبدو بدعة مزموما كونالا comme ka siliwati changer ka kisawe donc ka siliwati changer ka kisawe inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan siliwati donedo makafo bo sili kumeke folo wati mina oni o wati mo gori kuma nyogonta si san yera fana ka yelema ka ke chugoye aywa amni mi nyogonta bo sisa tante kilefe anga silwatu bele maka bega shufalay exemple misali ala la hadi bid'atu mazmuma walima nafla sili afara wati dobe nafra sili mankan ula asaka ke akono do walma haramulo kafo awa fente ula walima ka sun kontine katra lazrama wa atimus siyama ila layl ala ko anga su kontine kata kle binima e ka fo a bo watu chuko tikile sisa nimberete mola am saka sun wati yelama ka keni lazara silla walima selidon sun haram yeledo ina fo fente wala walima arafa jo beke kena mi gaw doyenendo ka arafa jo ke yoro were minte akiro e o bido bida mazmuma ko nala c'est-à-dire ka jo yoro were na fo abbi jo arafa kena ka chugumina ka bili kuna ka fa be kelenye donc o de la nyine mais ka arafa mo ladigi aywa o mas'ala khilafiyya bayna al-karaha wal jawaz comme arafa dona ana nyogon dalaje yoro dola ka arafa jolaw ladigi ka ana wajuli ke wal mana qur'ana kala bo mas'ala khilafiyya bayna al-fuqaha doko mustahabu do ko jaiz do ko makruh do komi ani an kuma no ka kateme aw abla ibn abbas alaikum min misra alaikum aywa kana yata'arraf wal makana yu'arrif alaikum arafa jolaw ladige yono abe mo dalaje be qur'ana kala be zikru ke wa ta'asiyan bihim na an kuma no ka kateme me ka kena fo sisa arafa jolof be fasum tiamin soran fana bo soreno an be ya chugo o be arafa chugo mina ana on be na bede kilinyi donc o koni o be ke bidatu mazmumai me ku ladige afsaka keso solbi saka kola me o kon tebla bid'a mazmuma minan kono aw tawafu bi ayr al-ka'ba wal makka tawaf kay yorore minte al-ka'ba o kuma kabili kuna fana tawafu al-kaaba la nimbe ka tawafu ke ya bede kelin mais at-ta'assi bihim ni kechugo do obseka ke mas'ala khilafiyya obseka ke haramuye obseka ke parce que fen obseka ke haramuye mais ka fo bidatu dalala bo o fana be griya naydon o fana obseka ke ko be fen do la haramudo mais bid'atu dalala o fana be griama parce que ina fanya fo chugo mena don ba o se ko fuqaw be se ka nyoko fonya fendo la do ba fo makruhu do ba fo haramu no be kaba o te do bid'atu mazmuma mena kono na'am awil hajj ila ghayri bayti allah wal makata hiji ke yoro wede
anga nyogon dalaje kam mana kay fe yoro do la kam mana siku keno ina fo hiju kero tabe jugo mina ufana bid'atul mazmuma okun sabane nanina اعتقاد فضيلة شرعية في وصف أو هيئة معينة بدون دليل صحيح أني توني بارن من دوبينو كدمنا فاسمن ديا بليكونا كافو بارن من كسر دلوتي على إنا فم مثال يلا سوني نلو مكان سون كتي جو كيلا kafo ko da mana fasmantiya be ula ina foka sun ka kla kata jo klela ka da mana fasmantiya do ula walimma aywa selin nendo en fait mais ni bi seli iga seli ka nim fini modelina comme misalela ni be farda selu seli ka fini jema do misalela ka da mana fasmantiya do ofala la yoro do la fini jema fasmantiya be ala kosobe comme juma be afi نعم فين كالتي فورا يورو منونا الشريعة لا وي وكاي مي كالتي ما فو يورو منونا كالتي دو ينو كدما فاسمنتيا دو فانا لا ودي باكي بدعة مذمومة ونانيو نو وكما ما كنتو دو والما فندو كيشوكو دو دلوت منا كدما فاسمتيا دولا ولا كسر دلوت منا لا في الكتاب ولا في السنة وبسكة البدعة مجموعة من أقوال دورنا ادعاء فضيلة خاصة لزمان أو مكان أو إنسان أو جنس أو ذكر أو صورة بدون دليل صحيح كفاسمتيا دو فوفين دولا يورو كافون يورو ني فاسمتيا بأي walma ni wati fasmantiya be ni wati ye walma fasmantiya be ka fasmantiya do la sabati adama den doy walma ka fasmantiya do la sabati soran doy ka soro daluti ala na soro dalu bala fora bana ni yoro mama sene ala fasmantiya do fo ala way komi ala kira ka misiri misalera fasmantiya forola masjid aqsa fasmantiya forola yorobe fasmantiya soro ni fendo sabui nabe qur'ana kono alhamdulillah be dala ni ala kira yere fana ya fo be dala me yorom mi ala kira ma fasmantiya fo ala qur'ana ma fasmantiya fo yorena walima wati mi ala ma fasmantiya fo ala fasmantiya kirgren fo ala yorom mi ala kira ma fasmantiya kirgren fo ala aywa walma sora mi ala ma fasmantiya kirgren fo ala ala kirama fasmantiya kirgren fo ala e kana fasmantiya do dola kaso ma finyana o kuma ebo do tugudi ambe se ka fen fasmantiya do wahidi donc am se ka adoni wahidi ani ala kira ka kuma ko sallallahu alaihi wasallam ma fasmantiya do dodi na'am ورنا اختراع عبارة المشروع كألبتو دو كريه كتشوكو كرنكرني أني حاكي دو كرنكرني كلا براجي دو تحديد ولا كافون براجي ولا كألبتو دو كريه ريه كحاكي دو فو ألا كلا كافون نيم براجي بألا بو إبسا كألبتو كون كريه كحاكي دو programme yire min kan moyima ka dumo ka useka ke me ka fo baraji ko sa aywa ala batu baraji be doni ala kirade Allah subhanahu wa ta'ala wal ma ala kira ni ala yere ko nim baraji mbe ala afora bana wal ma ala kira ko nim baraji mbe ala afora bana no ko nda tsika do donc au moment ko ni mo baraka ko ni ala batu fa on fa baraji ala mais ka fo be baraji ro tahdidu ke ko dola ni ala batu ni yake be ni baraji so ni ala batu ni ya ni ke be ni baraji so ni baraji hake be dima amse ko doni qur'ana wal ma ala kara kuma ka
ala mana fanyana alhamdulillah fora bana ala kira mana fanyana afora bana mais nunu ko nte don ko to la na'am ورنا الاجتماع على عبادات مشروعة في الأصل في زمان أو مكان محددين إذا اقترن بذلك الاجتماع اعتقاد فضيلة خاصة لذلك الزمان أو المكان بدون دليل تغني ألبتو دوبينو ألبتو يشرع سيدا كان يوم فرنيون كا ألبتو ينكي كا كلاكا دمانا فاسمانتيا سيري دسكونا أني نقول دالا جيكا على بتوروكي يورو دولا والما واتي دولا كاكلاكا سيري دسكونا كفود دمنا فاسمانتيا بيولا كسر دلوتي على منا سر كود دلو بالا دون أفور أبانا ناس ركود دلو بي على دون أفور أبانا كم مثالي على كان يقول دالا جيكا سيريكي damana awa façon diabe wala kan yogon dala je misir la ka selike kan yogon dala je ka selike façon diabola kan yogon dala je ka selike misiri fanala damana façon diabe wala o sabati delo mi afsaka ke fendo be no bara nyumando aw se kan yogon dala je ka ke me kana blikuna ka fo damana façon diabe wala ina fo damana façon diafla jamasir la cogo mina misali ala komi exemple ka alakira tanu o kan mashru' alakira tanu min kan sisa anga nyogon dala janga alakira tanu bashite ala me ka kena fo da mana fasman dia dibe ula ayi akoni aywa na kan yogon deme wa ta'awunu ala albirr at-ta'awunu ala albirr o kon kay way kan yogon deme kan yo encourager hera kire o kay me ka kena fanga yogon dalaje kan ke wu fana ya dama na fasmante be wala na ya ka menim baraji hakin sura la donc o kuma odi kama yogon dalaje chamambi mɔgɔw b'a kɛ i n'a fɔ ka ɲɔgɔn dalajɛ ayiwa rabiul awwal la ka kuma alakira ka histoire kan walima al-isra wal mi'raj ni rajaba sera ka ɲɔgɔn dalajɛ o kama ka kuma o kan walima ni sunkalo sera ka ɲɔgɔn dalajɛ ka kuma ghazwat badri kan a kɛra conférence ye sawa a kɛra khutba ye sawa ñogon dala jenno bashite ala me ka kena fo damana fasfan damana fasam da kerkerale me wala o koni bo o de bena ke o de be ke a problème mayoro naam ma fo koni majalis zikr ya majalis zikr fo kene kan yogon dalaje ka zikru ke way aywa ayoro o tamnindo me kelni zikru ke aw farla nyoga ka ke baraji ba bela jilena o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam ma yayira fana ka fo kan yogon dalaje ka zikru ke alakira fasuma dia do fola o kuma nasro nyogon dalaje ni fasuma dia na la qur'ana wal hadisala afara bana mer damar fasmanti amana mina kana fasmanti aro kiriye ka ado la mide ala na'am ako shegina tahdidul kamiyat wal masafat wal a'dad wal awqat allati atlaqaha shar bidun dalil shegina min be bid'a ke mazmuma fin haka do fo wal makajjate do fo wal makawati do tahdiru sharami labla kasro daluti ala femmi sharama hake kengrele fo ala wal ma amajjate kengrele fo ala wal ma mawati kengrele fo ala e kuma e kana wati do kengrele fa kanga ke odi kono awa okoni yaay wal ma yaka
yoro do kere fa ka kayende donc olu koni olu manka naam ako ina fo mena ya soro tahdidun aywa dalubi ala fil mafhum wal malhaka fil urf parce que fi qola dalu se ka dini fen chamay okma nasru min beke an tariq al ijtihad ala ma hake fomina hake perpilla awala fomina mais usulutu ka tabulu la hake se ka fo ala ma bashi ke wala wal madallu yarbe mina fil kitab wa sunnah donc bashi ke obala ina fo ka tahdidi miqdar az-zakawat wa ansibatiha komi jaka hake anin nisabu hake dalu be ola dalu be ulula imma bin nass aw bi ghayri nass dalu do be muttafaq alayh dalu do be aywa dolmo yi ñon fo ñola mais amana ke cugo cugo o ño o fonya tekini o hake fo li tekini nindu koy hake minum be fo la o bu bulu madda aywa dalu waro de kan an tarikh al-ijtihad ani kafara hake ni sun kafara hake ni kalinjeno kafara hake ni dalu be ulula ani masafatul qasri dalu be ula har na yasro dalu directe pour que ga sika sel surunya fa ka so daga tama hake bin bo ala kira sallallahu alaihi wasallam amma hake per latike mais dolbo yi ijtihadu de ke ka ala kira ga tama wujate mine ay sel surunya tama bin kono wori kamo yi ñogon fonya masafatul qasr la do ba foni hake o kuma o tahdidu aywa o tedo be awa bida mazmum makono parce que o bitinzi katra daluma ani tawafu be hake minuna safani marwa tama be hake mina aywa ani aywa shetana bo nyoro wolu be ke cugo mina ona nyono o mo bela jile sa haleno ni shara ko ne ke cugo fomina ka hake fomina abana makante wala me shara ma hake fomina ama ke cugo fo ala boy sey kana ke cugo do kerenkere ka damana fasmanti yake wala wala mana hake do kerekere ka damana fasmanti yake wala ka kasoro la yastanidu ila dalilin kulliyin dalu foyti ala okuma يدخل في البدعة المذمومة كونتنا عن الله بنا كل محدثة لا يشهد لها دليل معتبر في الشرع نصا أو دلالة أو تفصيلا أو تأصيلا تصريحا أو تلميحا وفنبدو بدعة مذمومة فين كوكرا أتدو الشريعة دلو فوي كونو atseka do sharia da bufu kono chugo shila komi fendo beno adilla kulliya obe adilla juzi obe adilla kulliya fen chama me do kono adilla juzi ya tasoro obe fendo ta kerkera yala ma fen kura mi chugo shita la kab seka do aywa adilla kulliya kono comme misali yala ka mauludi feti dalilu khasu ta'ala mi abedo adila kulliya ko weji me parce que alakira sallallahu alaihi wasallam alakira yereye abangi domboya ka rekoni ka faramfasiya ka bo donto no nyoje okuma ni mo min fana ye o ke chugo werala o ke chugo krengere ko ni daluto la khasatan mais abedo alakira kan bare ko ali musabaqat alqur'aniyya qur'ana konguru
dalil khasuta la ka foko ala kira ko ka konkurke mais adila kuliya be do kono parce que ala kira ye sahabo shu o ka qur'ana kala ka dursi o kuma ni mega sabu ka dem so fana shu ka qur'ana kala ka dursi donc lahu dalil kulli donc ori kama ulu bo ori kama fen qur'an nu mo ka wujadu nazaru tekelinya ala parce que avec do adila kuliya min kono do ba famu chodora o de se kanani sosoli mais no kon do dra tedo bidatu mazmu min kono kullu muhdathatin tandarju tahta dalilin kulliyyin wa fuqaha be ñoo foya nu fuqaha ñoo foya la o tedo wa bidatu dalala kono bidatu mazmu la hukma bi Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sabama hukma ambe bitabla inshallah ni Allah subhanahu wa ta'ala natayna khulasatul kitab kuma be ke kitabu yara darsul labay ma kitabu yara kuma ka bena be faranyo ka bakruba fola ka danflo ka mambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kan kisi kantaka bid'a jugu ala kan kisi ama ya rabbi ala kan ki ala kiraka sunna batubawi ala kiraka tasira jele ala ka ambalu akan fara akan kunu akan ya rabbi ala kan fara kiraka jamaka Allahumma amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Ayetanga kalanga Qur'ane kalanga kuanga kala Ayetanga kala ahadisa kalanga kuanga kala Ayetanga kala sele suran kalanga kuanga kala Ayetanga kala anga alado Ayetanga kala anga alado Likauna ma'al ulama Likauna ulamauna humul anwar nikauna ulamauna fasirajuna ulamauna dawa